Hei, sebab utama wa hiu sok mati sekman masih. Kap hinne, tudu minyu lek bam klipru rana. Aslam mga ba api nga? Nado nang nehi. Yang wo yang mapos ni was pipi. Kumlan pos niu pi. Abo kenapa nga cayo? Oh, kamu tuh pos ni udah kemana has pipa mesti mau kuah ngorlong tuh he. Tapi ngenya pi mam pos niu ra. Ngade mbak makti. Pang mbak pos ni udah ladu ka danut pakam sim he ngetnya. Ya banget nya pi pos niu de. Ngapi ik ngatap kereer nga. Kenapa campur ni pipa? Ap. Kumni ta. Wah, ngapi? Ladu ka danut musim henya. Dicai mang ta. Cica apa? Na benta cum pipa. Ai ngan long unong tu siar. Ngan tu adu siar kon. Siarnya, siar kriya. Bawa siar kok. Pedang bilang bagaimana ha? Narap yang api na udah musim danutnya. Cica. Cica. Ya, lain itu deh. Jingit ka ba cica hati penpau ngamta. Jila cingat juga, bahang pos ni ro, engtang pos ni ro, tikal ering nangai bahaya. Hau. Cima ba ang cipet dengat jere. Oh, kerak sahi. Dikereer nga hameu nang tusier. Are. Cuma yang neste. Lesya. Tusier lagi kam ste. Are, nampak kerli de, wala sarong re. What sarong re ba, kan nampak kerli de. Sumut kada tik juga ciri bin pacong we pangda ba. Hei, sebab utama wa hiu sok mati sekman masih. Kap hinne, tudu minyu lek bam klipru ranang. Dame bhai nang tusier ngata nenang ya. Oh, up tu ba, up. I love you ba, I love you. Dame bhai nang tusier, dame nang tusier. Tusier, mas tusier. Lacep. Mas tusier. Nget ang dong ba pos ni bang mak hidup kedam de ni seleng. Dia jar berbiang de. Orang kan hiu tu kedam.